Ove informacije ne drže one mene u istini. Mene odnos s Bogom drži u istini. Jer ove informacije su lijepe ovako za znat, lijepe su da se priča o tome, zanimljive su i možeš biti oduševljen time, ali oduševljeno s Bogom je ono što tebe održi kada nevolja nastupi. Kad imaš probleme u životu, mene ne zanima ni Grčka, ni Medo-Perzija, ni šta ja znam šta drugo. Mene zanima gdje je moj Bog u tom trenutku. Kada vidiš da je taj Bog umro za te, a ti si mora umrijeti, pogotovo kad sam krenuo čitati evanđelja s tim novim shvaćanjem. Ja sam plakao ko malo dijete. Kad ti čitaš o životu Isusa Krista, kad shvaćaš ja sam trebao biti taj koji je podnio to sve, zato jer sam zaslužio to, zato jer sam se pobunio, zato jer sam sagriješio. A on kaže ne, ti ćeš živjeti, ali ja ću to za tebe podnijeti. Ti samo trebaš prihvatiti. Kada mi je ta spoznaja došla, to je onako recimo slomilo tvrdu hercegovačku glavu i prepustilo se najtvrđoj stijeni, a to je Isus Krist. Kad ti vidiš da je tvoj Bog, tvoj otkupitelj umro za te, da bi ti mogao živjeti, zašto? Zato jer on ne može zamisliti vječnost bez tebe, onda nema razloga da ja ne volim tog Boga. Znači ja imam sve razloge da volim tog Boga i da mu budem poslušan.